ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақилан манзуратон мегардонем. Дар студия Оишаи Саттор. صبح امروز بنابر برفریزی شدید و به نهایت زیاد بودن خوف ترمافرویی در اساس مقررات فرمایش یکجایی وزارت کارهای داخلی و نقلیات مملکت حرکت همه نمود واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق به سمت خوجند و از کیلومتر 81 جانب دوشنبه موقتا بازداشته شد. حرکت واسطه‌های نقلیات از شهر خوجند به شهر پنجکند، ناحیه‌های عینی و کوهستان مسچو تامین است. گزارش همکاران ما از حالت امروزی راه. دوام سال روان این مراتبه سیوم است که با سبب برفریزی شدید و پای در پای فرآمدن ترماها در اساس مقررات فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت حرکت همه نمادی واسطه‌های نقلیات در قطعه‌های علاهیده راه ماشینگرد دوشنبه چناق موقتا منع کرده می شود. یادآور می شویم که 20 ینور و 6 فوریه سال روان نیز بنابر زیاد گردیدن خوف ترمافرایی حرکت همه واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 به سمت خوجند و از کیلومتر 81 حدود ناحیه عینی به جانب شهر دوشنبه موقتا بازداشته شده بود. اما در زمینه فعالیت پرثمر صرف نظر از برفریزی زیاد و ترمافرایی، کارمندان فیلیال شرکت سهامی Novosti Tajikistana Imruz در مدت کوتاه ترماها را برطرف، راه را از برف تازه و آن را با مواد ضد لغزش کارکرد کردند. در این زمینه روزهای 21 و 22 ینور سال روان در این مسیر کارمندان شرکت مذکور 33 ترمه خرد و بزرگ را برطرف کردند. 6 فوریه راه همگی تا نصف روزی بسته شد و بعد از برطرف نمودن 56 ترمه کلان حجم حرکت بی‌خطر اتومبیل‌ها امکان پذیر گردید. بارشات شبانه روز آخر نیز باعث موقتا منع شدن حرکت همه نماد واسطه‌های نقلیات از کیلومتر 47 راه اتومبیلگرد دوشنبه چناق به سمت خوجند و از کیلومتر 81 جانب دوشنبه گردید و صرف نظر از حالت پیش آمده با استفاده از تکنیک‌ها و مکانیزم‌های پراقتدار راه از برف تازه و با مواد ضد لغزش کارکرد کرده می‌شود. همچنین تاکید کرده شد که بارش برف و خوف ترمافرایی اساساً در کیلومتر 48-81 راه مذکور بیشتر است. شاهدان حال میگویند در همه قطعه‌های راه دوشنبه چناق برف بسیار بوده، در بعضی مواضع بلندی آن به 1 متر میرسد. در رابطه با این از رانندگان دعوت به عمل آورده می شود که تصمیم شرکت را که از فرمایش یکجایی وزارت‌های کارهای داخلی و نقلیات مملکت منشأ گرفته است درک کنند، زیرا در حالت ضروری محدود کردن حرکت در نوبت اول به بی‌خطری رانندگان و مسافران ربط دارد. مسئولان شرکت سهامی Novosti Tajikistana Imruz میگویند ما تمام کوشش‌ها را به خرج خواهیم داد تا رفت و آمد بمانید و منظم شهروندان طریق راه اتومبیلگرد مورد نظر تأمین باشد، ولی در صورت جدی و بی‌ایست بودن خوف ترمافرایی ما به هیچ وجه هوسمند نیستیم که هموطنان ما به سفر برآیند، زیرا حفظ حیات آنها برایمان از دیگر عامل‌ها بالاتر و اولاتر است. در رابطه با این از شهروندان دعوت به عمل آورده می شود که مقررات مذکور را مد نظر داشته باشند. طبق اطلاع مسئولان شرکت سهامی Novosti Tajikistana در جمهوری تاجیکستان در کوتاه‌ترین فرصت راه از برف و ترمه تازه و در این مسیر حرکت همه نماد واسطه‌های نقلیات تامین کرده می شود. موضوع دیگر، هنوز سالهای 50 عصر گذشته جامعه جهان در حقیقت درک نمود که استعمال تماکو باعث مرگ انسان‌ها می‌گردد. به اندیشه متخصصان ساحه طب در ترکیب دود تماکو ماده‌های زهرناک موجودند که بدن انسان را به بیماری‌های گوناگون گرفتار می‌کنند. زلفیه رحیمزاده دایر به ضرر تماکو معلومات بیشتر می‌دهد. استفاده تماکو نه اینکه به سلامتی شخص تماکوکش بلکه به نفرانی که در نزدیکی او قرار دارند ضرر دارد. ترکیب دود تماکو ماده‌های زهرناک مانند سیانید، میشیک و نیکوتین دارو میباشند که آن را به کسلت سینیلی برابر میکنند. این ماده‌ها تن سالم را به دردهای گوناگون گرفتار میکنند. نیکوتین به عضوهای عصب، هاضمه، راه‌های نفس‌کشی، دل و رگ‌های خونگرد، گرده، جگر و غیره تاثیر بد میرساند. معین کرده شده است که تماکو میتواند سبب زیادشوی درجه بیماری‌های دل و رگ‌ها، در دوره بدتر حیات بیماری‌های سرطانی مخصوصا سرطان شش و زیادشوی فقط از بیماری‌های عضوهای نفس‌کشی گردد. استفاده تماکو میان زنان و نورسان و جوانان در تمام دولت‌های جهان نگران کننده ارزیابی میگردد. بنا به معلومات 90% زنانی که به استعمال تماکو دست میزنند حتی در اوان حامله‌داری از این عمل نامطلوب خود را کنار نمیگیرند. نیکوتین جنبش غذا را از روده‌ها سست می‌کند، عصب مرکزی را انگیزیده فشار خون را بلند، خونرگ‌های معده را تنگ، نفس‌کشی را تیز، لوپرده‌های
бронхоро ба ангезиш оварда боиси бронхити музмин, бронхитҳои обструктивӣ ва астмаи бронхиалӣ ва инкишофи тадриҷии эмфисемаи шушҳо оварда мерасонад. таъсири манфии тамоку ҳангоми ҳомиладорӣ дар давраи дохили батнӣ метавонад эҳтимолияти мурдатаваллудкунӣ ва ё нуқсонҳои модарзодиро зиёд намояд. ҳангоми ширмакунӣ тамокукашӣ сабаби синдроми марги ногаҳонии навзод шуда метавонад. бадтар дар синни кӯдакӣ ва наврасӣ таъсири тамоку метавонад сабаби бемориҳои ҷиддӣ ва ҳатто маъюбшавии фарзандон гардад. акнун андеша намояд ки истифодаи тамоку дар байни занон чӣ қадар оқибатҳои ногувор ва хатари носолимии насли ояндаро ба миён меорад. андеша бояд кард ки истифодаи тамоку дар байни занон ба менталитет ва одобу ахлоқи тоҷикона ҳаргиз рост намеояд. аз рӯи таҳлили коршиносони байналмилалӣ дар асри 20 дар сатҳи ҷаҳон тамоку сабабгори марги беш аз 10 миллион одамон гардидааст. онҳо ба он назаранд ки агар ин тамоюл идома ёбад ин шумора дар асри 21 метавонад ба 1 миллиард расад. ба онҳо ҳаме қадар тавсия дода метавонам ки вақти онҳо аз тамоку вобастагӣ организмашон доранд онҳо ҳатман باید به دکترانی نارکولوگ مراجعت کنند و از آنها مصلحت گرفته از این عادت بد دست کشند به خود معالجه کنی مشغول نشوند. به خاطر پیشگیری کردن چنین عاقبت‌های ناگوار و مبارزه علیه این عمل نامطلوب در جمهوری تاجیکستان نیز قانون جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تاماکو از سال 2010، فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان درباره تنظیم معاملات محصولات تاماکو از سال 2013 و نشر نو قانون جمهوری تاجیکستان درباره محدود نمودن استفاده محصولات تاماکو از سال 2018 مورد تطبیق قرار دارند که مقصد اساسی عملی شوی آنها راه‌اندازی گردیدن طرز حیات سالم میباشد. مهم است که هر نفر به خاطر سالمی خود و نزدیکان و اهل جامعه عباره ترک عادت امر محال را بهانه نکرده یک طرف گذارند و زندگی سالم و خوشبختانه را پیش گیرند. идомаи ахбор. дар ноҳияи рашт тадбирҳои зарурӣ ҷиҳати омодагӣ барои гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 амалӣ гардида истодааст. аз ҷумла дар шаҳраки ғарм ва деҳаи навобод рақамгузории маҳаллаҳо оғоз гардид. гузориши Идигули Маҳмуд аз ноҳияи рашт. ин маъракаи муҳим асосан дар доираи қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои байрӯйхатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020 амалӣ мегардад. ин аст ки ҷиҳати дар сатҳи зарурӣ ба роҳ мондани қарори пешбинишуда кормандони шуъбаи агентии омори назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи рашт дар ҳамкорӣ бо дигар сохторҳо як қатор тадбирҳои муҳиму саривақтиро роҳандозӣ намуда истоданд. аз ҷумла барои давраи гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзили ноҳияи рашт дар соли 2020 аз тарафи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ҳайати комиссияи ноҳиявӣ ташкил гардида нақшаи корҳо пурра муайян шудааст. дар ин замина барои ба тартиб даровардани номгӯии кӯчаҳо, рақамгузории маҳалҳои шаҳрӣ ва хонаҳои истиқоматӣ дар ҷаласаи комиссияи давлатии мусоидати бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил кумитаи идораи замин ва корхонаи фаръии давлатии байрӯйқатгирӣ вазифадор шудааст ки ҳамаи кӯчаву хонаҳои истиқоматӣ бо лавҳаю рақамгузорӣ таъмин карда шаванд. давраи тайёрӣ ва гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 дар ноҳия оғоз гардида корҳои омодагӣ ва тарғиботӣ дар байни аҳолӣ ба роҳ монда шудааст. давраи тайёрӣ ба гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил дар соли 2020 дар ноҳияи рашт аллакай оғоз гардида корҳои омодагӣ аз қабили пурра ба ҳисобгирии аҳолии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот аз рӯи дафтарчаҳои хоҷагӣ аниқ шуда шахсони вобаста шуда дар муҳлати пешбинишуда корҳоро анҷом медиҳанд. дар ин замина нақшаи ҷойгиришавии ҷамоатҳои шаҳраку деҳот тартиб дода шудааст ки ин тадбир барои фаъолияти бонизоми ҳайати комиссия ҷиҳати гузарондани бароихатгирии аҳолӣ ва фонди манзил мусоидат хоҳад кард. Идигули Маҳмуд, Додарҷони Мирзозода барои барномаи ахбор аз ноҳияи рашт. бо мақсади тозаю назаррабо намудани кӯчаю маҳаллаҳо, гулгашту хиёбонҳо ва тозагии муҳити зист дар шаҳру деҳоти Кӯлоб дар асоси нақша шӯрабиниҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр, кормандони ташкилоту муассисаҳо дар ҳамбастагӣ бо сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари умумӣ баромада ба корҳои тозагию ободонӣ машғул мешаванд. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб.
дар шаҳру деҳоти Кулоб дар асоси нақшачорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ дар баробари вусъати корҳои ободонию созандагӣ, эҳё намудани ҳунарҳои мардумӣ ва омода намудани мавзеъҳои таърихӣ барои ҷалби сайёҳон, кормандони ташкилоти муассисаҳо дар ҳамдастӣ бо сокинон бо ҳисси баланди ватандӯстӣ ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ ба ҳашари умумӣ баромада корҳои тозагии муҳити зистро анҷом медиҳанд. Ин ҳафта кормандони мақомоти иҷроия, муассисаҳои коммуналию ободонӣ, сокинони маҳаллаҳо ба ҳашари умуми шаҳрӣ баромада дар баробари тозагии муҳити зист дарахтони ороишию гулубутаҳои гуногун шинониданд. ин шанбегиҳо доимо мунтазам баҳри ободу зебо гардонани шаҳри ва маҳаллаҳои зистамон идома меёбад. бо мақсади боз ҳам назаррабо гардидани даромадгоҳи шаҳр дар шафати роҳи байналмилалӣ дарахтони ҳамешасабз ва гулубутаҳо мешинонанд ки тавассути ин шоҳро ҳамарӯза ҳазорон нафар сокинони дохилию хориҷӣ мегузаранду аз ин манзараҳо ҳаловат хоҳанд бурд. барои сазовор пешвоз гирифтани сисолагӣ ва ҷашни наврӯзӣ шаҳрвандои маҳаллаи мо дастаҷамона омада барои ободонии маҳалла шаҳр шанбегиҳо гузаронда шуданд. дар даромадгоҳи шаҳри Кулоб барои шинодани гулу гулбутаҳо ва дарахтҳои сояафкану ороишӣ машғул мешавем. қобили қайд аст ки тибқи иттилои шӯъбаи ҳифзи муҳити зисти шаҳри Кулоб соли ҷорӣ бояд 25 000 бех дарахтони ҳамешасабз, сояафкану ороишӣ шинонида шавад ки токунун 21 650 бех дарахт шинонида шудааст ки 83% ташкил мекунанд. бояд гуфт ки чунин ҳашарҳои дастҷамонаи кормандони ташкилоту муассисаҳо ва сокинон ҳар ҳафта рӯзҳои шанбею якшанбе сурат мегирад. баргузории чунин ҳашарҳои умумишаҳрӣ баҳри тозаю озода нигоҳ доштани муҳити зист ва баланд бардоштани маърифати экологии сокинон ва боз ҳам зебои назаррабо гардидани кӯчаю маҳаллаҳо ва хиёбонҳои шаҳр мусоидат менамояд. раҳматалӣ назри эраҷи қурбоналӣ, шаҳри Кулоб, ахбор. дар доираи вусъати тадбирҳои ободонию созандагӣ ва сабзу хуррамгардонии муҳити зист дар шаҳри Бохтар тадбирҳои экологӣ анҷом дода мешавад. дар ҳамин замина дар муассисаҳои таълимии шаҳр тавассути иқдомҳои дастаҷамъона ниҳоли дарахтони ороишӣ ва гулу гулбутаҳои мавсимӣ шинонида шуданд. гузориши Абдурозиқи Азиз. дар замина аз дастурҳои дар паём ироа намудаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон хосатан гиромидошти сатҳи зарурӣ аз сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ дар ҳама ташкилоту корхона ва муассисаҳои таълимӣ, ҳашарҳои дастаҷамонаи ободонӣ, сабзкорӣ ва дигар тадбирҳо дар самти ҳифзи муҳити зист баргузор карда мешаванд. ҳашари якҷояи омӯзгорони литсеи тамоюли технологии шаҳри Бохтар дар доираи ҳамин нақшачорабиниҳо роҳандозӣ гардида, ҳадаф аз чунин кори умумӣ омодагии сатҳи баланд ба санаҳои муҳиму таърихӣ арзёбӣ мешавад. ба пешвози ҷашнҳои дар пеш истода мо аҳли омӯзгорони литсеи тамоюли технологӣ тасмим гирифтем ки литсеи тамоюли технологиро бо шинодани гулу бутаҳо, равшаннокӣ кардани литсей, бетонпӯш кардани роҳравҳои назди литсеи мазкур, корҳои ободонӣ ва ҳашари умумиро ташкил додем. ин ҳашар то ҷашни наврӯзи байналмилалии соли 2019 давом меёбад. дар анҷоми чунин тадбири ҳифзи муҳити зист омӯзгорони муассисаи мазкур фаъолона саҳмгузорӣ карда ҳиссаи хешро дар ободонии гӯшаи аз ватани маҳбуб муҳим арзёбӣ намуданд. шанбегии омӯзгорони муассисаи мазкур нимаи дуюми рӯз низ идома ёфт. онҳо тасмим гирифтанд ки дар оянда низ назорати сабзиши ниҳолҳо ва гулҳои мавсимиро бар уҳдаи хеш бигиранд. ҳамчунин аҳли муассиса равшаннамоии ҳудуди литсейро ба роҳ монданд ки дар вақти шабона хеле ҳам ҷиллову назарабоҳ ба назар мерасад. тамошобинони муҳтарам, нашри навбатии барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом расид. хайр, саломату сарбаланд ва бо барномаҳои телевизиони Тоҷикистон бимонед.